Slijede vijesti iz londonskog studija. MTA International vam donosi vijesti iz svijeta. Assalamu alaikum, dobrodošli u MTA vijesti. Jednom sedmično nam je čast da vam donesemo vijesti samo u vezi Halifatul Mesih petog i nekih od njegovih aktivnosti. Ove sedmice Hazur se sastao sa izabranim političarom iz Wales, također sa delegacijom od Mađelis Ansarullah iz Norveške. Kako god, naš glavni fokus će biti Hazurov sastanak sa članicama Leđna Emaila koje služe kao lokalne ili regionalne predsjednice u Velikoj Britaniji. Veliki broj članica Leđna Emaila iz Velike Britanije su posjetile Hazura u subotu. 146 članica je bilo prisutno, od kojih su 131 bile lokalne predsjednice, a 15 regionalne predsjednice. Više od sat vremena Hazur je odgovarao na njihova pitanja. Hazur je usmjerio pažnju na važnost da držimo svakog Ahmedi da je povezan sa zajednicom. Naš posao je da se brinemo za to. Moj djed Hazreti Mirza Šarif Ahmed Sahib je bio nazir Islao Iršad neko vrijeme. Jedan mladi čovjek je bio postavljen za njegovog zamjenika. On se je zvao Zahur Bađva. On je sad preminuo. On je spomenuo da ga je Hazreti Mirza Šarif Ahmed pozvao i rekao: ti si sada moj zamjenik. Uvijek zapamti jednu stvar, vrlo je lahko učiniti nekoga da odstupi od Ahmedijata, ali da dovedeš nekoga u Ahmedijat je vrlo teška stvar. Zapamti ovo dobro. Pokušaj da popraviš sebe i pokažeš svoj primjer, onda će i ona da se približi. Slušajte njihove prigovore sa strpljenjem. Koja je razlika? Hazur kaže: ja dobijem toliko uvreda u pismima, ja ih pročitam, onda šta vama smeta da ih saslušate? Hazur: kao majke, naša najveća briga je moralni trening naše djece. Majke mi ovo uvijek govore, nevezano da li su im djeca mala ili odrasla. Kažu, postoji vrlo velika razlika između života u našim kućama i u društvu. Djeca često pitaju pitanja i prolaze kroz teške situacije. Ako Hazur može da nam da neke upute u vezi ovoga. Hazur kaže: ja sam već dao upute majkama u vezi ovoga i to sam nastavio da radim na hudbama. Slušajte moje hudbe pažljivo, zapišite bilješke u vezi njih kada ja govorim o moralnom treningu. Roditelji trebaju da razviju prijateljstvo sa djecom. Ja sam ovo već rekao prošle godine kad sam se obraćao ženama na Džalsa Salani. Govor iz Njemačke također ima mnogo uputa. Morate imati osobnu vezu sa njima. Djeca slušaju do 10. i 12. godine, djevojčice slušaju vas, poslije toga imaju uticaj izvana i počnu da budu neposlušni. Ako ste razvili prijateljstvo jedni između drugih, onda će oni da dijele svoje mišljenje sa vama. Kad čuju pogrešne stvari, a boje se da o njima razgovaraju s roditeljima i misle da će ih roditelji ružiti ili biti strogi ili buljiti u njih, morate da odstranite ta osjećanja od njih. Trebaju da budu slobodni da podijele svaku dobru ili lošu stvar sa vama, onda možete da ih usmjerite da li je to dobro ili loše. Morate da razvijete prijateljstvo i da na ovom uporno radite. Što je gora situacija izvan kući, sve više morate da napornije radite u kući. Nemojte da stavljate ovu odgovornost na organizaciju, iako kao članice odbora dužnost vam je da trenirate majke da stvore prijateljstvo sa svojom djecom. Majke koje imaju dobru vezu sa svojom djecom, ona imaju dobru komunikaciju. Njihova djeca dijele sa njima svoja mišljenja i pravilno su upućena od svojih majki. Moja djeca i unučad također govore meni stvari koje su neispravne, ali ja njima to objasnim šta je ispravan način sa strpljenjem i mudrosti. Hazur, moje pitanje je u vezi moralnog treninga. Kad mi radimo moralni trening i kažemo nekome da nešto ne mogu da rade, oni to razume na pogrešan način i onda prestanu da dolaze na džematske sastanke. Ja sam već mnogo toga rekao u vezi moralnog treninga. Morate da imate sopstvenu vezu sa njima i da im objasnite lično. Kad ovo govorite u grupi, iako ona ima te nedostatke, jedna stvar je da spomenete šta je obećani Mesija alejselam rekao, ali ako spomenete da neki ljudi među nama ovo rade,
onda osoba koja ima ove nedostatke će da osjeti da je ovo lični prigovor za nju. Zbog toga ne spominjite te stvari na sastancima. Ako vidite nedostatke u nekome, onda razvijte lični odnos sa njima, kao što sam već to i rekao. I onda tim žena, ne moraju one biti članice odbora, žene koje će da stvore prijateljstvo sa njima i koje će tako i da ih upute. Ovo će da traje duže vremena. Moralni trening nema rješenje preko noći. Da puhnete na to i riješeno je. Davanje upute je u Allahovim rukama. Vi morate da naporno radite, da nastavite da savjetujete. Allah je rekao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa nastavi savjetovati jer ti si samo savjetnik, ti nisi čuvar nad njima. Ne možeš prisiliti nešto na nekoga, vi ste učinjeni da budete nadzornici. Kad primijetite nešto loše, razmislite kako da se ponašate prema toj situaciji. Kad pogledate svoju djecu, ako oni razviju lošu naviku i vi ih korigujete ispred druge djece, dijete tad neće slušati, imat ćete lošu reakciju. Kako god, ako mu objasnite nasamo, onda će da sluša radi majkine nježnosti. Ovo je metoda koju treba da razvijete. Knjiga je izdana nekoliko dana prije. Hazreti Ćoti Apa Merijem Sidika sahiba je napisala svoje sjećanje u vezi Muslim Mauda radijallahu anhu. Tu je spomenula da je Hazreti Muslim Maud nekada korigovao svoju djecu ako bi uradili nešto loše. Jednom je on ružio svoje dijete i ona je čula glas. Otišla je odakle je glas dolazio. Kako god, vidjela je da je ružio dijete i otišla je odatle. Iako je otišla, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je upitao, zašto sam ja došla tu kad sam znala da je on ružio dijete? Ovo će da utječe na dijete i osjećat će se osramoćenim. Iako je ona bila maćeha tom djetetu, ona mu je bila kao majka, bez obzira Hazreti Muslim Maud ju je zaustavio da ulazi tu. Onda morate da radite ovaj posao imajući ovo na umu. Hazur, u mojoj halki ima 77 žena. Kako god imamo 23 žene koje nisu uopšte aktivne. One kažu da uzmemo njihovu članarinu od njih, ali što se tiče sastanaka i programa da ih u to ne uključujemo. Hazur kaže, onda im recite da mi nećemo ni vašu članarinu. Ona kaže, ovo je bilo što sam željela da upitam jer one misle da je nama članarina samo potrebna. Hazur kaže, recite vi njima, nemojte vi plaćati članarinu, dođite vi na sastanak, jer ako budu prisustvovale na džematskim sastancima, dobit će moralni trening. Onda će da shvate koja je važnost davanja i same od sebe će početi da ih plaćaju. Vrijeme koje si uložila na prikupljanje članarine, da li si ikad uložila toliko truda za tablik, za vjersko učenje? Sekretarice za moralni trening ili za širenje vjere nisu aktivne kao sekretarice za financije. Da se moralni trening radi kako treba, onda ne bi imali bračne probleme sa članarinom i onda ne bi imali nikakvih nedostataka u namazima kod kuće. Također, moralni trening djece će da bude uspješan. Ležna, Hudamul Ahmedija, Ansar i džemat. Sve bi postalo u redu. Zbog toga ja govorim da se fokusiramo na sekretare terbijata moralnog treninga, a ostalo će da dođe na svoje. Niti će ih morati tad da pitate za donacije, niti da dođu na sastanke. Assalamu alaikum Hazuri, ja sam sa južno-zapadnog regiona, zovem se Sadija. Moje pitanje je u vezi članarine, kao što je Čenda Am, Vasija, Tahrike Jadid, Vakfe Jadid, Humanity First i sve ostale britanske dobrovoljne organizacije. Da li su bilo koje od njih više blagoslovljene? I kad damo svoje obavezne donacije, poslije toga koje su više važnije? Hazur kaže, koje su obavezne, te su najvažnije i to je tvoja obaveza. Ti kao član Ahmedija muslimanske zajednice si se obavezala da naravno ako si član koji je zaposlen,
da ćeš plaćati toliko i toliko na svoju zaradu. Ako si musi 1/10, ako nisi onda je 1/16. I tu su još neke čende kao Tahrike Džedid i Vakfe Džedid i one su tvoja obaveza do neke mjere. Ali poslije toga ako imaš ostatak novca ili ako želiš da budeš član nekih drugih dobrotvornih organizacija, naravno da imaš opciju i možeš da uradiš. Ja plaćam u neke dobrovoljne organizacije kao što je Spasimo djecu i još neke druge u Britaniji i internacionalne organizacije također. Jednom kad sam uplatio, oni sad kad god prikupljaju donacije, šalju mi da uplatim ponovo i ja sam i nastavio da doniram. To je sve do tebe, ali zapamti da imaš neke obaveze. Kad to ispuniš, onda si slobodna da radiš kako hoćeš. Sljedeće pitanje. Assalamu alaikum Hazur, ponekad argumenti roditelja u kući utiču na dječje zadovoljstvo i školovanje. U nekim situacijama djeca su razvila nervozu i depresiju. Kako da pomognemo ovoj djeci i roditeljima? Hazur kaže, prvo popravi sebi i svoje članove odbora. Hazur pita gospođu koja je pitala prošlo pitanje da li razumije urdu, jer je pitala ga na engleski jezik. Ona odgovara da. Hazur kaže, znači prvo krećeš od sebe, pa onda svoje članice odbora. Učinite svoje kuće primjerom. Onda će članovi da vide primjer u vama i ponašat će se kako treba. Osim toga, na današnjici postoji vrlo mala tolerancija. Iz informacija širom svijeta vidim da je hula, to jest razvod zatražen od žene, veći od razvoda traženog od muškarca. I kad razgledamo situaciju, pažljivo vidimo da je razlog bio sitnica i razvod za brak je odmah podnesen od žene. Ja se slažem da postoji nepravednost sa strane muškaraca, ali ponekad neke stvari se mogu riješiti kako god žene odluče radi jedne ili dvije nepravdi da ne žele da to riješe ili ta žena ne pita džemat za pomoć. Kad ove situacije dođu do mene, ja im kažem, radi svoje djece, majka i otac, obadvoje trebaju da se žrtvuju. Često kažem očevima da su oni kavam. Kur'an ih je nazvao da su oni zaštitnici žena. Prema ovome oni trebaju da imaju veću toleranciju i da se žrtvuju za svoju djecu. Ovaj savjet treba da se uvijek daje jer je ovo naređenje iz Kur'ana. Nije napisano da možemo natjerati nekoga da prati upute. Upute se daju neprestano i moramo da imamo lične veze sa tim osobama. Ako leđna od lokalnog odbora do nacionalnog odbora uspostavi veze sa ženama koje su bazirane na poštovanju i nježnosti, onda će one da vas slušaju i podijelit će sa vama svoje teškoće i ovako stvari će da se razriješe. Problem sa kojim se susrećemo jeste da članice odbora i one koje nisu u odboru imaju razmak jedni između drugih. Ovo se povećava sve više i više, onda je dužnost članica odbora da smanje ovu razdjeljinu između njih. Assalamu alaikum, Hazur kaže wa alaikum salam. Moje pitanje je, živim u ovom mjestu 13 godina, imaju neki ljudi koji su također u tom mjestu 13 godina, kako god oni nemaju kontakt sa džematom to cijelo vrijeme. Hazur kaže, onda je to tvoj izazov da ih dovedeš bliže džematu. Ona kaže, ne javljaju se na telefon. Hazur kaže, onda ih posjeti kod njihovih kuća. Da li znaš njihovu adresu? Kaže da znam. Hazur kaže, onda ih posjeti, ali nemoj da pričaš u vezi programa i nemoj da ih pozivaš da dođu na sastanke. Nazovi im selam i reci da si saznala da su Ahmedi i kaži im da si ti predsjednica, upitaj ih kako su i to je to. Onda ih posjeti opet nakon 2 mjeseca. U ovih 13 godina koliko ima kuća u tvojoj halki? Koliko ima žena u tvojoj halki? Ona kaže 87. Hazur kaže, od tih 87 da li je 10 žena koje su neaktivne ili 47?
Ona odgovara samo nekoliko. Hazur kaže znači samo 5 do 7, onda ih posjeti kao što bi posjetila svoje komšije. Iako tvoje komšije nisu Ahmedi, ti i dalje odeš i pitaš kako su. Daješ im poklone za Bajram, saznaš ako su bolesni i odeš ih posjetiti. Ne moraš ništa da spominješ o džematu ili programima za žene, znači samo spomeneš da si predsjednica za žene i da si saznala da su bolesni, zbog toga si došla da vidiš kako su. Ne moraš da spominješ ništa u vezi sastanaka, donacija i tako dalje. Kad oni shvate da ti imaš naklonost prema njima i da nisi samo tu kao članica odbora radije da si došla zbog svoje naklonosti prema njima, oni će te sami pozvati. Ovo je samo jedan primjer, postoje mnogi drugi načini na koji ih možeš da vratiš u džemat. Vidio sam mnogo primjera ljudi koji su usvojili ovaj savjet. Ljudi su postali bliski s džematom kao rezultat ovoga. Ovo je za sve vas, slušajte moje hudbe pa onda dajte upute drugima. Bilo to da ih dajete nasirat ili leđni, iako nije to direktno namijenjeno za njih, u njima ima neki savjet. Ponekad neka mala stvar ima toliki utjecaj na osobu da ih dovede na pravi put. Mnogo ljudi mi piše u vezi ovoga, iako to se meni čini kao neka mala stvar, ali njima promijeni njihovo cijelo razmišljanje. Ovo smo izdvojili od nekih Hazurovih aktivnosti iz prošle sedmice, završavamo sa kratkim sadržajem hudbe. Ove sedmice Hazur je govorio u vezi predskazanja o obećanom sinu. Obećani Mesija alejhi salam je dobio ovo predskazanje 20. februara 1886. godine. Ovo predskazanje sadrži znak istinitosti obećanog Mesija alejhi salama i Allahove pomoći prema njemu. Prema ovom predskazanju taj sin je rođen 12. januara 1889. godine i dato mu je ime Mirza Bašurudin Mahmud Ahmad. Poslije je izabran za drugog halifu Ahmedija muslimanske zajednice. Hazur je naveo događaje iz života Muslim Mauda i spomenuo je kako je on bio ispunjenje tog predskazanja. Hazur je spomenuo važnosti ovog predskazanja i u vezi istinitosti u riječima obećanog Mesija alejhi salama, da uzvišeni Allah podari hiljadama blagoslova na njegovu dušu.